kaon kini dire. Kuan ni 1,978 above sea level. Taas kini dire oh. In half of a mile, your destination is ahead on the left. Doon na ta. Dire, doon na ta sa kuan. Little Asia. Your destination is ahead on the left. Tara. You have arrived at your destination. The route guidance is now finished. Thirty fish. Sinigang sampalok. Ayun ang noodles para asam na. Corned beef, lagaw. Ha, payawa sa doon, oy. Thirty. Ina, hi, welcome to my vlog. Hi, welcome to my vlog. Cebuanon the Explorer. Come on, explore.
Asang pansit nila? Budbud pilit. Kasaba. Pansit. Tulog ka. Kaya sakto na yung kayo mag. Kaya ito na rin. Oh, pansit oh. Oh, ready oh. Bilong-bilong. Igo ah. Pati on-on. Naghilamit ka na siya yun. Iya, bako na yun. Sana, ito rin nasa ilaw. Saan yung usa? Bilong-bilong. Oh. Sabi kayo, uy, liton ko. Saan nga corn beef gratters? Mana? Now. That's all, folks. Thank you for watching. Please like and subscribe. Subuanan the Explorer. Sugboanon the Explorer. Ciao.